channel sibu mieng tabiriba khwai khibikpo government job explainer na ahan makta da ikoknon khurumjari ngasi ju mayam gi damak yamna kanarba government job ki information update ma pudun laksari mayam na yam khorang na ngain rakpa 10+2 gi clerical post ki SSC da conduct over exam do karam no haiba do hojik lai SSC gi CISFL haiba exam sini ko clerical entry ni SSC gi office mayam ji da thabak tawno ni ko clerk ki post na tawgdam ni total vacancy 3131 post ni 12 pass tawroba candidate sing na loin apply to yani aduga 12 appearing oriba candidate sing ju yagani hena notification yauri ko selection process is tier 1 multiple choice question tawgani aduga tier 2 multiple choice question aduga tier 2 jida typing test yauni ko si da khal mayam si sing je khaladi yare ko atai si da ahenba written test sang de ko do exam ji yamna mayamna pamna ji kaino hai matam da magi job profile ji yamna nungai ko job profile ji outstanding job profile hai tare office ki thabak sing ji ako ma thabak ngatane ba che sang suba khatani ko salary su 45000 muki sang dagi dum haurani ko aduki mating nungai bo post ni du exam se selection to matam da interview ba process am pu yaudi ko magi kari kari sang mano ham ching ba loina detail explanation to jarage mayam na channel sibu nong thena bi bari channel sibu subscribe video sibu like amadi thabak ki damak to honna riba SSC gi 12 pass ki post pu pamjaba irecha khudimakta video si yongna ba mayam na share to piramu SSC CHSL की official notification out to रहे official notification की link download तो नोबा description दा मैं description दा link तो गाना हापा मगे official notification जी download तो नोबा को अदो वो सिगी creative से आई ना खतंग अरे ये मनु आई ना बा मदी नोई दा understand तो वो line ना बा इना सेम तो रखे को दोगा मैं खंग मिना सी SSC की official notification out हो रहे SSC की CHSL exam में थार का न करम करम बा post संग भी आया है बजे LDC lower division clerk on chang bai natragana junior secretariat assistant JSC haje ani ji manung da chang bai natragana data entry operator tongana lai ko sumana sigi lower division clerk natragana junior secretary JSC haje di 10 minutes ki typing test ni aduga data entry operator gi oina di 15 minutes ki typing test ni ko aduga typing speed che 35 word per minute ki chang oibani mains thabnu mi ta thagadam ni ko sidia exam se form thajin ba hobu yare 23rd June de gi hore ko aduga last date china 18 July ni ko adu 18 July last date July yodringa dum form thajin biu ko maram di SSC gi server SSC gi my SSC app tu ju form thajin be my SSC app ta gi thajin gadam ni ko adu SSC gumba exam ji di mi myam thajilak pani server down leba problem myam lebi yawe ko aduna yari ke di form jangan na thajin mena khwadi base ni application fee je ₹100 ni for general and OBC adu SC ST PWD amadi female candidate singi onadi form fee voting diko age limit se 18 to 27 years ni sibu loina relaxation loi legani ko qualification 12 pass ni tier 1 thar ni tier 2 jida typing test sangani ko sigatani apply to bosi my SSC app ta ko my SSC app ida lariba post makhal yame aduna post makhal mayam post makhal mari chu baje post makhal mari su ena exam je mari thonga thagada na te single exam je de khan doni ko don SSC ki one time registration OTR ina registration to we ko sida Aadhaar authentication to we Aadhaar gi OTP la ga OTP do mail ga Aadhaar authenticate to pani ko adu hanadi sin ki kana je kai na matam da hanadi photo thagat pa signature upload to the reject chat pa ma'am yabudo adu gi reject to chat na bani ko adu OTR one time registration to se 30 June ji da edit ki option pi ri ko sigi mamang photo to ho natragadi matung tarakpada modification ki chance lakta be ai ko CHSL gi vacancy je mamang se 2024 da 3712 ni handang na 3131 ni ko hojik phogi one ni ko 2023 da 1600 ni vacancy lai je sigi vacancy train je 2018 da gi lon yaure ko yeng biro ma'am aduga eligibility criteria je 10+2 lor ba candidate sing loin apply to yagani age limit si 18 to 27 years ni ko da magi date inclusive si yore 2nd January 1999 digi horoga 1st January 2008 si bogi manung le candidate sing apply to ya ni ko si di general gi ni ko lo relaxation la kani aduga exam je thama tam da limit lai de ko age limit manung da chali phog di lo exam je thaba lo ni candidate khudimang ya gani application fee 100 ni general amadi OBC gi na yare SC ST PWD ex serviceman amadi women singi onadi form fee voting oi ko apply to bosi my SSC app Google Play Store phang mani ko sigi download toro aduga my SSC app ta
live photo ga capture toroga form je upload togodamni ko SSC selection process je tier 1 torni tier 2 torni tier 2 jida typing test angani ko typing test se sina selection process loirabni ko sidagi document check torani khalam candidate singdo do finals selection loraga isa gi apama department sing moine allot to bo horani ko magi exam pattern je ahan beda mains ni ko ahan be prelims ki exam ji 100 question ni 100 question je SSC CGL ga CSSL ga loina pattern chamani ko syllabus samadi pattern loina hangbai mong hangbi style loina karim ta khena deba exam maming khena ba khatani ko English ki 25 question reasoning 25 question maths ki 25 question siga GK ki 25 question loina 50 marks loina ke to punga magi matam ju kai ka loin chamani ko mayam CSSL ki prepare toning ba singi ju loina mayam khoi da course loi lai di ko और mayam na textbook early pass pro selection bio textbook early pass pro je mock test thafam ni ko sigi mock test da isa na mock test tharag isa gi weakness amadi strength sing karamba chapter da sothari habna sing ba loina khangma ya bani ida textbook early pass pro je hoji 307 da phangi ko aduga early pass pro max na 395 da phangi ko pass pro max na ahen ba PDF na sing ba aduga study materials notes khara phangmani ko textbook masana provide to ji chahi amagi ni ko sida leribje mayam na apply ti coupon na sanga T2M ha ko sin view aduga 12% gi maximum discount phangani ko hariba sale asi 27 June dena 30 June phogi manung da khakta ni ko limited offer ni mayam na textbook ta ade pass pro na targana pass pro mix lai gan sang matam da apply coupon na thorokani ko sida apply coupon ji sango aduga T2M ha ko sin view aduga 307 da chahi amgi phangni ko duga textbook early pass pro jelai matam da Chrome gumba browser dagi laibiyo app dagi laibiyo no ko Chrome gumba dagi lairagadi rupees 30 save tawni ko natragi aduna tabida app dagi ona buy to taragadi convenience fee na rupees 30 je extra da satkini CISF gi jo anoba mock test series 2025 ki updated tawre ko 27 June 2025 da update tawrabani sida CISF ga mari lenaba exam sing yadi current affairs pu ogera previous year question paper bu ogera chapter wise ogera duga subject wise sectional la subject wise ni ko this sing mock ki form da loin thabi yagani aduga previous year question paper sing PDF format ta download to bu app sidi gi dum yabani ko ya adugi mati kanaraba preparation to buda adugi mati kanaraba app ni amuktang lagi juna sahi amagi dum jatuni sahi ani gi laring na sahi ani gi dum jatuni ko SSC CHSL gi prelims lor matung da mains exam lakani mains exam da ju maths reasoning English GK amadi last computer test yaw ni ko computer test CGL da ju computer test yaw ko CGL da 20 question CHSL da 15 question amada 3 marks ki to ko negative marking 1 mark legi ni ko -1 prelims da na negative marking je 0.50 ni ko typing test se data entry operator gi onadi 15 minutes ni aduga LDC amadi junior secretary assistant gi onadi 10 minutes ni ko maths da 30 question reasoning the 30 question English the 40 question duga general awareness the 20 question ni ko CGL da na CJ 45 CJ na 25 lakh ni ko si gatani kana question masing da khatani ko CGL da di si 15 je 20 lakh ni ko question masing da khakhena bani mains ki paper da loina chamane CGL ga CSSL ga prepare to bugi strategy kai ka loina aduna CSSL thaba candidate oragadi CGL jo form thajelo chamane karim khena ba leiti ko amana clerk one sangadamni amana officer entry one sangadamni ko exam lu ba chamane hawdu loi polo no manaba exam ni ko tona prepare to bugi mong jo chamane mayamna relaxation je AC gi na 5 years ki relaxation lagini ST gi ju OBC gi na 3 years relaxation lagini ko PWD gi na 10 years ki mathak reservation lagini ko relaxation is aduga age limit gi manung da 18 to 27 aba se 18 to 27 di hendokre adu AC ST OBC na chingba candidate sing oragadi relaxation age limit upper limit ni ko lower limit di 18 dagi hanthawa candidate sing di apply to yaro ko ma'am exam sigi prepare to ribu oragadi loina ma'am gi ju loina subject ki loina course loin khoido phangani ko job profile je yamna nungai ba CSSL gi je clerical job matani yamna komba thabak chi tawna matungda akomba thabak atani ko department sing da pugodo ya aduga mayam na toin hangna ba CISL ji da 12 ta percentage kya chatragadi yagi kan ha je si da percentage ki bar leite ko pass pu tor di lon yare
दो एग्जाम सी ऑनलाइन दे कंडक्ट तौगदबनी एग्जाम सेंटर दा चलगा मल्टीपल चॉइस दा कंप्यूटर दा थागदबनी को दुगा नोटिफिकेशन जी 23 जून दा थोए फॉर्म अप्लाई तौब यारबनी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक सु डिस्क्रिप्शन दा हपचरमगे अप्लाई तौनबा लिंक सु डिस्क्रिप्शन दा लोन फंगलमगे माय एसएससी ऐप तगी तौगदबनी असेंबदी को माय एसएससी ऐप प्ले स्टोर फंगमनी एग्जाम से करम गान तौनी है मतमदा 8 to 18 सेप्टेम्बर दा एग्जाम से कंडक्ट तौगनी है ना नोटिफिकेशन दा यावरे को थबक किदमक होनरिबा इरेजा खुदिमक किदमक एग्जाम खुदिमक की सिनबा यारदोबा एडवांस मैथ्स एंड कोर्स नौन हौगदौरी जुलाई 10 दा एडवांस मैथ्स की कोर्स याव मतमदा एरिथमेटिक की रेकॉर्डेड कोर्स से मैम फ्री द लोन हपसगनी सिगी कोर्स फीस दी 399 पर मंथ खतनी को क्वाइदगी एफोर्डेबल ओवर रेट मैम एग्जाम सिंग असि थेंगनाबा ngamnabagi लेवल दा स्मार्ट अप्रोच दा क्लास असि कंडक्ट तौजबनी क्लास यावनिंग बसिंगना सि पिजरिबो WhatsApp नंबर सिदा कनेक्ट तौबिरो अदुगा लाइफ टाइम वैलिडिटी लाइफ टाइम की ओइना वैलिडिटी ओइबा रेकॉर्डेड कोर्स ने यावगे हाबा तारगदी सिगी कोर्स से एडवांस प्लस एरिथमेटिक की कोर्स से याव याई को रेकॉर्डेड VOD कोर्स ने सिजना मंथली कोर्स ने को अदुगा सिदी मैथ तंगनी ऑल सब्जेक्ट की यावगे हारजु ऑल सब्जेक्ट की रेकॉर्डेड VOD बैच ओइना लैदी को एकोना सिंजरिबजी मैम एफोर्डेबल रेट ता सब्जेक्ट सिंग असि स्मार्ट अप्रोच ता फाउंडेशन दिगी होरोगा लोइना एग्जाम सिंग सि थेंगनाबा ngamnabagi मोंगदा ओइना सिंजबनी अदुगा इंटरेस्टेड लाइबा एक्सपीरियंस सिंगना पिजरिबो WhatsApp नंबर सिदा टेक्स्ट तौबिरो अनोबा जॉब इन्फॉर्मेशन लाख मतम चाना वीडियो फंगनजगे ngasi gi matang sida video si tension jara thank you